Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Al-ayah. Hadratul muslimin wal muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajma'in ilal khairat. Merampai pengalah ta'ala dilurunna kita melebina Yunar itu makadai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ini kana peringerani Yunar itu alladzina amanu sidinna tapunnaye tepat kepercayaan betuanna mata perini angkanganna pengalah ta'ala persewai mata perini angka malaikatna angka kitana angka surona angka asur mundrinna angka toria sang kira-kira matentuna papetotona ayah daro kuasang tapunai tepe maducin na tentuan minang ka pengalah ta'ala pancajiwisin na sewa-sewai misam manang magkuasay manang degaga konsid na sewa mi pengalah ta'ala alin nami puan di sompa degaga lainnya. Jadi nataperilada ye natentuangin nayakinkan najasapatun kana pengalah ta'ala menrening angka malaikatna kitana angka to kitana kato surona kato asur mundri kato riasan toto anu matantu pula di sesena pengalah ta'ala tempat dindilisiri kaya malalaru apa menar riasannya tepat
Dinawadin na sasala yarusi siya na tawi. Di naman di tepat na tawi na riko, di naman kasinda kiro dasar keimanan. Yan na rin tahu ritampay ri pangala ta'ala, riparingaran ri pangala ta'ala. Makareesinin na ito matapay. Ito matungag ko ri pangala ta'ala. Dinrumi alim ni polo ri sinino at dingi makasulan di sisin. Dingi makasulan ri lino, makasulan ri ahira. Ito tungag ko. Nandiya, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Taru'i na pikiri kinadeking. Sinin na tawi. Tungka-tungka pasti dietaw. Taru'i na pikiri kinatama. Aga na rin na pangapahan ni Alina. Untuk esok hari, untuk baja. Tanay tahu ko rin po ang musibawa, pikiriki madeki. Agal ang pigaw baja. Kamu ke persiapanmu. Ajak kaya bawang pikirikin kaya soy. Pikirik itu baja. Esok hari baja. Jadi nelor ni pengalatala ye tahu ale na nelor tuiri tanga madekin dipikiriki madekin. Rinawa-nawa itu hapung. Agane pigau. Mari ke salah ini Yesus. Baja, ya ro baja may kena pagdingi baja ri utong katamu parihino. Ya kupuran ni ramalan matu agasi. Kanaga persiapata. Maka dari makusi matu upogao kupuran ramalan. Tapi kiri-kiri ni meloi pangului. Meloki maga kubur ramalan. Meloni pajang asam pajang. Antara pura nak pidok deke melo sikap pidok ja. Jadi naik nak kena dan nak pengalatala. Wadina tu nak kenai hari tua. Awak kokoi maloloki. Idi maloloi mo pa. Tapi kiri-kiri ni kumatoki. Anak kokoy masih bujang. Dia pergi keluar gata. Kung kana keluar gata, ang kana persiapan tak? Keluar keluarga ni. Sebaya waktu ini, dia pergi keluar gata. Kena masih ya muda-mudi. Ya kumatuan ni Roma itu sudah berkeluarga. Sedia mana ni gameloe tanya menyemangi ke Roma itu. Ajaji pengalata Allah na pahami maki. Isinin na tumatapoy matapurian yung kapangalata ang kamalika ng kasuro ng kakita ng kasulun din na ang kapapitoto na tahu ko rin pangalata pikirik ito'y madecing tanga madecing aso rimon-rimo hariyan na Yeswewe manasani makukoy makadama pakoy onrotan. Ke baja kota salah ini Yeswewe baja ni muda
Melogi tuli makutu bagi metutu. Melogi tuli kedo anala. Napaja ni anala. Betota masiri ka. Betota majule kira-kira ko tuli makogi tu. Ama ko de pagaganata. Kung kananata agana persiapata. Sadiani kami loe tajarakan. Tapi kira-kira ni guru ni masih tak. Meloki magai anak terumatu kokianan ni, makoko de pagagan. Kokianan ni, meloki magai. Meloki solang ini, meloki tentu dia jaga melo solang ini. Nakiko de tapi kiri masa depan na, agak lo tapi tu. Jadi pengalat Allah, na pangatan ini mengiatan na. Utamanya orang-orang mukmin yang punya kepercayaan. Siaplah, pikirkanlah hari esok. Makukuya de pagaga jabatanmu, bujang mo po, joka-joka. Narikotakon ka jabatanmu, bajay sangat dia. Pikir-kini meni, agak persiapan, mereka na tu pemandangan diri ko, masolang nianu lantara mapakuye, madecing nilanu lantara mapakuye. Jadi koromatu kong kajabatamu, nilato ko masolang, pada iro to masolang niro. Tuli cerita ko tahu majaasan na, mencari racun dari masyarakat. Nilato hari esok untuk hari tua. Jadi napawa memang pengalata Allah tahu. Pikiri ko matu. Demo tu limonro apa ko tu. Engkau matu nang katang-katang tahu ko. Maga na ko tang-katang tahu ko. Engkau naga persiapan. Kumatawa na matu sudah ada persiapan. Karena persiapanmu kumatawa ko. Demo le tu nak karesa. Jadi malu kumakokuai. Siap nemno mempersiapkan agama lo mundur ko matawa ko dia namule jokai. Mereka tu tahu dia namule jokai, dia nak kita buta ni. Ya ko matawa ko no ko pada ero. Ang kamu tu kiramuan resibawa na pikir kini meni makukuai. Oh jadi pengalata alam ada sana akan meneriatan. Ngelorong memang ibu persiapan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Lebih-lebih pak. Asota makukuy tumupi. Kumate ni. Aga na tondeliu rikuburu. Ang kanaga pa dagaragata na rikumate ki. Tayo tahu ilmu siya gini gana tahu tayo ta. Bagini na digaga melon no. Anak na digaga. Sahabat na yaman na malabay na yun. Siposi digaga melon liu si baw. Liu real tahu. Anak na timpu nili. Sahabat na pada ranina. Timpu ni tanah. Liu real. Degaga pace galun tokona bolana degaga banda bawa cari-cari cedek iwalungi ibukurni ulawanna muisinna dia satu yalai kong ulawanna potona yalai manang jadi tiaro agar pugau Kali reale nokoro sadiani gamelo raga-raga ko. Moloy mo siliur. Moloy muriuri, moloy mondroy.
Mereka kan mungkar nakir sebagai teman-teman kutung ke mungkar nakir malaikat. Sadianya ke jawabannya. Apa balik matur. Allah Ta'ala napangatan ini tahu. Wa tanzur nafsan maka damat lugadin. Taruh na tangga madicing. Tungke-tungke tasib dia tahu. Masing-masing manusia. Taruh na tangga madicing. Aga na tidak matu ko berhadapan mungkar nakir. Layak ko. Yoro tuh, yoro anu kejadian nero, Hafidah Rafi'ah. Angka tahu napakaria walad, angka tahu natunai lad. Rafi'ah angka tahu matanri lad, melebi lad. Lagi kotokon atas serimundri. Kuni rumun ruman nasani gatau malebbi. Kuni ruman nasani gatau matunatongan. Ni gatau mariawatongan. Yerilino ede panaripahan. Wadi janji malebbi ripak kita. Padahal tahu matuna risesena hakiki. Pada nirutuna karuna. La'natullahi alaih. Joppa-joppai karuna. Matonangan tonang at tosogi. Rirulu ritinrosi riwawan na siagegana. Manasa lebirna irita. Kekayaan na. Anangka anak-anak makada. Engkau tahu makkadah. Tanna podo makkoto menaro anakku matu. Agar anak susu becue. Makkadah tanna podo deu padayar. Jadi makkadah itu matuan nama lagi nengka cek kumei pada nama lebih tahu tosogi tahu makesing. Maka daya na tahu matunana pengalata. Kung yun isesena lahirnya makukoy malabdi irita. Padahal tahu dia galin nalada pengalata. Jayaro lino dia caji ukuran. Maka daya na tahu mau po belum tentu isesena pengalata. Maka daya pengalata la inna akramakum indallahi atqakum. Kami nama lebih dari sesena pengalatala pola ridi itu menang. Niga kami nama tahu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terhormat menurut adanya pengalatala. Jadi suri mundri mencaji peperinggaran pengalatala. Hafidah Rafi'ah. Engkau tu tahu matunalad. Engkau tu tahu. Kuni roman nasa alabirna nanya onrona mati nariko polenya dia seme hari kiamat hari kebangkitan tukun ni tahu pada mangolor sesena pengalatan satu persatu degaga terjemahan tidak ada juru bahasa. Pasti disedi tahu mengolor sesena pengalata. Tempedin Rasul anakta. Tempedin Rasul keluarga ta. Dan Rasul orwane tadi gaga. Ale nama na tahu mengolor sesena pengalata. Pasti disedi. Bertanggung jawab. Aga pura apa pole riwetun na Monroe Illinois. Aga angka mo giga. Pakai guna umuruna, maya ada kapit pogi. Angka mogi pakai guna pada sengan na yari kapit pogi. Angka mogi pakai guna pakai dalek riweringi di pengalatala. Yari kena pakai papole anu negeli pengalatala.
pada senan na paimong mengada senar itu ketahui. Jadi yang mana naruh narampi pengalat Allah naturangan Nabi sallallahu alaihi wasallam serikau menginap punai tahu kesadaran nak punai tahu keinsapan aja nandro rilino rogi naroginya lena narogi umuruna mati resrimon rinel lawi tahu Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu parewaka. Upugomanan ni sininna de cengi puru tatang kum parewaka. Cinampak mua puang, cedek mua. Maka dari pengalat ta'ala awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fi man tadakkaru. Degero na pura wereko umuru. Ia nondroya meringerat tau melo meringeran. Waja'akumun nadir. Nanya na polai ko tahu maperingerang mapatike mapangajar. Narikoy parewa ko nrewa mo kumako pariman. Siya gana pangajar min kalina. Siya gana papaita na pitako to madawai tau matampay. Suroy siya gana. Degama kalebara, degama pikiri, degama nawa-nawa. Magamita akibana tau madorakai, magato akibana tau munrinya dadan pengalatan. Jadi suri munri tidak ada alasan. Maka dia tahu yang pedika, agak siri pawangi. Maka dah maga paperina Nabi Ayub kalasanna tawe lasa maka dah maga lasana Ayub capu jukuna nan reula nadenang kenapa aja pak kasihan narikomelo imak kasihan biasa na pawang nulai kada koding riolo lesoki taro ka makasyan riolo pura pasimatu ko purai alena jepulo na pakkanne pe men rialena nandre yukuna melo nandre ogang kana capuni wedding nandre ulo agan namanin mondro atin namanin mondro si bawalilana hari itu koero mangol pengalat Allah puang Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin puang masuk saladan nak kesi maka dari pengalat Allah ada reke ko gare Ayub walai ya semur ilalanna nabi sabarai tahu matong-tongan ni agan apau dewa dari kepuang dewa darari karena dewa tarini papetotota kumar manenung agan upake maringara loridi pun narikonandre ni atiku kasi agatono upake madampirampe nariko deni galilaku ayemi roa moden nami puang Dike kode tahu lor ni pun aja tarik capu pun terserah koredi pun. Silalona madenna ulai. Saya sana riwayat saya ditepari potanan, saya ditepari tasih. Kedua-duanya jadi obat. Tepari potanannya mencaji awani. Awani mencaji obat janina. Tepari waye mencaji lojo. Lojo mencaji obat menurut penyelidikan tabib dan dokter. Hadirin hadirat, maberes ya lasang tosogie puang sabanna na madodo pakasiwak ko na sabay di matumpre na orang paramay ka yan na raw jagay, yan na raw kiara
maka dari pengalat ta'ala siaga waram peramu kaya mayaga waram peramu na iya Nabi Sulaiman Sulaiman na wala waram para siagigan di nang kanasala pakasuyan iko siaga sugirum siaga utom siaga kapalalutin Nabi Sulaiman alum na nancaji kapalalutin sisi angin na parenta Nabi Sulaiman ulo-kuloy na parenta man ng Nabi Sulaiman di nang kanasala pagkasuyan ng Allah ri pangala ta'ala jadi di gaga alasan makadasi tau ripo atay na samardi nga po magkasiyang matandra ka pong gawaku baka rin pong alatala pikogi batena tandra ko pong gawam maga Nabi Yusufu buray balu ipotari al-aziz ipotari tamalin di nang kanasala pagkasiyang ng Allah rin pong alatala jadi tamalabikon kay hadir di gaga alasan at tungtungki ring ngeraki mangolor pangalatala matuna tayo surimundi marajit tayo surimundi mumuare komana piromatu talulongnya lebih ni malebih toki rilino malebih toki ri akhirat jadi di purna ime menalebiran tapiarannya lebih retah tapake ni nancay toki malebih surimundi akatana dan na pangalatala na pawaki nilorki hati-hati ngajak kita kalupaki narirogini aleta risolani kesempatan tamundurilino capru murui agang kana lisuki mati lauri pangalatala degaga bokota degaga tarota degaga ritajem dan nyaman-nyaman risese na pangalatala akhir-akhir makuniro baca tayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh